abakazi kurwo mu rukazo bashoborere nk'uko butamanyana no butafayo gukora nicyo kireteire bamwe aribo bagume nyuma bategereza abashaija kubakorera kandi ebi bigambirwe bamwe abakazi haba rukora myuga etari emwe n'emwe. Omunyamakuru witu abwineho Josephine Mugisha oine kyoma ky'okusebichori nekyembaho mu rukazo town council kandi orukwekorera hamwe n'abakozi kandi yashoborera nk'oku gavumenti emukwatireho kihango natandika kwekozesa atinke kunabireye kozesa nija nawe n'ubuyambi omu gavumenti n'abashaba icyome cyo kimwabanzaho echa nadize nadize kashabo mu nadize mu secretariat abwa government nongi yakimpereza kona yayongera yashobora bimwe habikirekera abakazi bamwe baguma omboro ngo butamanya no butafayo kwengira omukora za grupu bakaguma bahangira abashaija baba meisho abo kwani bintu batwiga mu tukore groups no kunagera kutukore ibintu nkabanza nazo mu group bamwe kubaheza ubagambira ore abatarita mu mano kibikoratera waheza kubikora bareba warugayo ngo ngo atakatwiba kandi utabibire kandi urukuba nobaha umuhanda guhikira. Aisha Rinette tori omushubuzi w'emyenda ashoboreye ngo kuyatandikire na kake akiyabire ine kandi yahiga n'abandi okureka gaye sente ngo tuziri kutandika business. Siyo kwitezwa gukora, it inspires a lot. Like a lot has changed for my life and maybe as a small business owner for starters. I've managed to achieve a lot. I've managed to save the little I have. So abantu banakwasa kuba bari gato. Arukutino kutandika. Start with the little that you can. Natwera wini horukora saruni hamwe no kusika chips na nenkoko yashoborera nkoku obugabe obatungire buhindikire kizubu ngo abo kuba abashaija bakabarekera gukora buri kimwe. Hati nkabashaija kuba amanyire ngabacara bino bugabe gukora abinji babanagira munonga akonagira munonga ayenda ngo yekore buri kimwe konka kandi ukiza kwehindura uti ushange ubunde bimwe byakuzamana Mebo Kiza shoborere bimwe ahabizubu bar kubugana ahamirmo kandi yashaba government kubaretera amatendekero agakwera abana babeshiki ho mkwetungura twine challenge birembo yabakozi b'amashoki ni challenge twakubona yonka institutions ese government eri supportinga ekata musente kushomesa abana ebye mukono munonga bashanga ngo nitu tubasa kurafuka kubona abakozi umbuye uturukubendera nanisha bamwe na government ejo nacho ikirebe kandi ikore kugira ngo umuntu wanu ndo mukozi urafishe kumureba. Enshonga y'abakazi bamwe habakiriyo mu maka bashitami kutegereza abashaija kubahitiyaho buri kimwe bagegekereye butamanya hamwe na no butafayo kwegetero mbugumbi ubire bahatinga bayetero umuranga hakaza nko mucara ngacara yetegerize akareta hunke tubina nkabacara bakubona ibirundana bakahana amagezi babasa kundana ngo busente ngo mucyaro nyuma ahurire hunke bigambe byo na wabase kurugayo. Ekiro cy'abacyara nikikuzubwa mu ihanga buri biro 8 byo kwa kashatu buri mwaka ande mikoro y'ikire cyabo umwaka ogu ekabakorera Independence Ground zo mu Kampala gashakwa sima na mu Murkazo.